warakaken nggih. Arine kene marang Anak-anak ini ya. kanggo Mbak pengantin dan Mas pengantinnya. Semoga berbahagia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo Bu, Mari, menit Bu. Bu. Asik. Radesa. Khususnya kanggo para rangga. Jangan berkecil hati. Buat keluarga besar Bandung. Sami jarene arep Asik. siwun. Iya bener, iya bener. Mangkat Makanya kok dijaluki sawerane. ulun Nah. enten. Jos. Ah. Lukan Biter sudah bisa bonceng rambut abang. Alumni Bandung, alumni Bandung, alumni Bandung. Asik. Keluarga besar Bandung. Wajat sabar Bu mumpung dinaki sekiki moro jaluk duit kita nih Bu Wajat. Wajat. Bayangana rambut sing putih disemir Iya bener, iya bener. ning dompet Hei, ora hei, kari sisi. Lolo. Suyaning pikir ditakoni mungkir liwerua mabok rangda kali bangin barang dah kali kembar gini. Kanggo ibu-ibu Iya Bu ibu ajat sing paling eman sayang aja sedih Bu tentang jodoh sudah menanti. Kanggo ibu ajat sing paling eman sayang tarik wong Bandung. Bu, anak yatim ya, anak yatim. Anak yatim ya, Mam. Asik, wong bojong. Bu. Saban balik kesurupan kerancingan genang demit lor jembatan Sing nyuruh apa jenggot tetekan jalukane utusan sulat pedesan. Oh, hey. kanggo ibu hajat Ibu aja Awareness masih beli Ibu Bu. Hajat. Orang Bandung. Oh, mene oh. Pan sete wong lanang Tobat. Incon motor duit eketan atusan Giliran rapi sing jaluk jajan. Jaandalane alasan dompet ini lakine siapa sing pokoknya lakine siapa? Lakine sun. Baingana rambut sing putih disemir tobat. Iya bener. Lawer dong Bu. Hei, Ora hei, kari sisi. lolo. curiganing Tobat. pikir ditakoni mungkir liwerua mabok rangda kali menit. Asik. Orang Bandung sayang. Wajrongop. Bandung,
bahagia. Durung budek seripuk sirah. Ainana rambut sing putih disemir ning dompete ora kari sisir curiganing pikir ditakoni mungkin diweruan mabok Dekat di Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah, Bu?